Ova tema, ja sam osoba čarobnog glasa, čuo sam da me čak Italijani snimali na tonske vrpce, Slovenci, Srbi, Bosanci, Rusi, Kinezi, Japanci, Englezi, Evropljani, pa čak i oni što vode YouTube i američke privatne istražiteljske organizacije i vladine i državne. Ja sam čuo da je naš grad Sabo zvučen i centar SOE i Hrvatske vojarne i policijske postaje i banke i Marić. Ja sam čuo da to sve ozvučeno, već 20 godina je sve ozvučeno, a pričaju da sam ja osoba čarobnog glasa, da me daleko čuju. Znači, neko je snimao sve što sam ja ikad pričao u zadnjih 13 godina, čak i zadnjih 20. A probajte naći sve te tonske vrpce jer vlast uporno pokušava nešto skrivati. Probajte naći tonske vrpce što snimali u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Engleskoj, Japanu, Kini, Rusiji, Evropi, pa i kod onih što vode američke službe, pa probajte naći centar SOE i Hrvatske vojarne. Možda svi imaju 100 km tonskih vrpci koji non stop skrivaju.